amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala tumutenda naago agazira mu bukendeevu bwona bwona n'omulala oyo gwe tusaba obuyambi mu nsonga dhaife dona dona edigemagana n'obulamu bwaife obwa duniya nibwe tunaaba tuvuire mu duniya wano era tumusaba okuba nga tutaasa okuba nga tugwa mu mirimu emibi olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala gwaba alungaimya ezirasobola kuba nga amubuza ate yena abuze tasobola kulungamizibwa okutoka nga Allah subhanahu wa ta'ala amulungaimya. Singa ife bantu bigambo byaife byali birungamya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baba omuto Abu Talib tiyandifiirenga ti musiramu kuba Nabi Muhammad neyeikibwako obubaka huwa allazi daa an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur neyakola abantu okuva mu ndikiriza gye baalimu ey'okugaita ku Allah ey'okusinza amasanamu beire eri okusinza Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'a dhalika lam tasilu hadhihi al-hidayah ila ammihi obulungamu obwo tibwatuuka ku baba w'omuto Abu Talib. Allah subhanahu wa ta'ala lubeerera gwe tube nga tusaba obulungamu iwe okuba ng'obeire mu swala wallahi ti magezi go ti busobozi bwo era buli kyona tukoba nti la hawla wala quwwata illa billah eza kyona kyosobola kukola okutola kunga Allah akuyambye bwabuki bangi nga weno kakasaba kusinga okutegeera bw'oba olingiriye mu magezi mu kwogera bigambo obonerera nga bakusinga okutegeera ngayo wallahi balemererwa okutegeera Allah abandi nga bamuyidinga ebya Allah babigayalirira. Allah subhanahu wa ta'ala nasazeewe iwe okuba ng'oba mu bulungamu bw'olimu. So tumutende ino Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuba mu ddiini eno gye tulimu bwe tuba mu mirimo gino gye tukola egy'eddiini wallahi la tazunnu mutagezanga kukulowooza nti byona biva ku magezi gaimwe. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-muwaffiq. Allah subhanahu wa ta'ala nakusobozesa okuba ng'okola ebyo byona. Musaba eisa ebyengera okusasa n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam basahaba be abamubeeraku mu kuba nga batambuza kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah okutuusa ng'ezirayo kitundu wa illa waqad wasala ilayhi al-islam ezirayo kitundu okutwaku ng'obusiraamu bwakola ki bwatuukayo. Tusaba Allah abaiseeku okusaasira abenga abasiima bona n'oyo yena n'agema enjiri eyo okutuuka ku lunaku olw'enkomerero. Allahumma amin. Abampuliriza olunaku lwaife olwaleero nenze twemerere ku hadisi etya ndala hadithun sha'i' hadithu eyatiikiriire takadu la tajidu musliman illa wa ya'rifuhu oyinza obutaagaana musiraamu okutoola ku ng'agiidi oba nga yagiwuliraku nibwaba tagiidi bilafdhihi al-arabiyya mu ndogera yaayo al-arabiyya ey'oluwalabu fahuwa adra bimaaniha aidi amakulu ga hadisi eyo. Falyawma insha Allah olwaleero nenze tubenga tufumintirizaku amakulu agaidwire mu hadisi eyo. Hadisi ngevwa ku sahaba ayetebwa Umaru ibn al-Khattab radiyallahu anhu an amir al-mu'minin abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها. أيوني حديث ووجتب عمر Ibn al-Khattab radiyallahu anhu atunumizanga atukoba sami'tu Rasulallah yawulira tibamukobera bukobere gabula yawulira ebigambo bino ng'abitoola ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'akoba innamal a'malu binniyat
هذا هو اللفظ الأول من هذا الحديث ايون اكيgambo ekisooka mu hadith إنما الأعمال بالنيات emirimu jona jona jibalibwa nti mituufu kusinziira ku bigendererwa omuntu agukoze kyakoze eki kyagendereire. هذا هو معنى الحديث نامكلو جي حديث إنما الأعمال بالنيات. ففي العربية يوجد أسلوب يسمى أسلوب قصر. أسلوب يو ياكوبانغا انت omulimo guno gona goli kukola tigwida kuba mulimo tigwida kuba omulimo ogwikirizibwa mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala illa binniyat okutoolaku niya yogukoleireku nejo okuvaako omulimo ogwo okubanga gutuuka oba nga tigutuuka okubanga guba mutuufu eri Allah subhanahu wa ta'ala oba obutaba mutuufu. Nabi sallallahu alayhi wasallam ajamma isonga akoba nti wa innama likulli mri'i ma nawa era buli muntu kyafuna mu mulimo havu yalina mu mulimo omulimo ogwo gwakoze ma nawa ekyo kyaluubirira okugukola. Kikyendi kutegeeza Nabi sallallahu alayhi wasallama alitukobera nti omulimo okutuuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala binniya gutuuka kusinziira ku kigendererwa ekiviiriire kuiwa okubanga okola omulimo ogwo era n'empera y'ofuna ala kadri niya kigero kya niya kigero kya kigendererwa ky'obeire nakyo mu kukola omulimo ogwo. Thumma masala bimisal Nabi sallallahu alayhi wasallama min turuqi ta'limihi munjira mungeride yabitangamu okubanga asomesa basahaba darbul amthila okubanga akube emifwano hatta yuqarriba almaani aljamila asobole okubanga asembeza amakulu abantu basobole okubanga bagategeera. Fabil misali yattadihu almaqal buli we tuleeta example ebyogereibwa byona byona omuntu ng'amaze okubona ekyokuboneraku bw'asobola okuba ng'ategeera amakulu fi haqiqatihi mu butuufu bwago. Nabi sallallahu alayhi wasallama bw'amala okubakoba nti buli mulimo gwona gutuuka ewa Allah gwabalibwa nti gutuuse gwabaliba nti mutuufu kusinziira ku kigendera ky'obeire nakyo mu kuba ng'okola omulimo ogwo era n'empeera y'ofuna mu mulimo ogwo gw'okoze esinziira ku kigero ky'ekigendererwa ky'obeire nakyo mu mulimo ogwo. Yatukubira omufano yakoba kali kaseera nga basahaba basengwika okuva e Makka baja e Madina. Fakanu qad hajaru min Makkata ila al-Madina baali bamaze okusenguka okuva e Makka bajawa e Madina nga bavuire min biladi shirk bavuire mu kifo awali okugaita ku Allah subhanahu wa ta'ala ila biladi al-Islam baiza wali obuslam li iqamati ad-din ng'ekigendererwa ekikulu bavuira eri shiriki eri okutulugunyizibwa beirere basobola okusinza Allah jalla jalaluhu mu butebenkevu. Nabbi akoba nti faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi omuntu yena yasengwike okuva e Madina okuva e Makka yaide Madina ng'ekimuleese mu kigendererwa kye ali kusenguka kuveere eire eri eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala eire ng'ekigendererwa kye kwida kubanga ayemerezaawo ddiini ya Allah wa nusrat rasulihi sallallahu alayhi wasallam nakubanga ataasa mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallama nga n'ekigendererwa ekyamutwaire e Makka okuyida e Madina. Nabi sallallahu alayhi wasallama atukoba nti fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi era n'empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala wakubalibwa nti yasenguka kuyida eri ddiini ya Allah nakutaasa mutume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nga oyo naaliija okufuna mu muhijira hatta takuna hadhihi alhijratu ibadatan hijira eyo okubanga ibada okubanga afunamu empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala yali ezimbibwa kukusenguka kuveere mu shiriki muntu aide eri okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ava eri okutulugunyizibwa eide awantu awali okusinza Allah mu mbeera ey'obutebenkevu n'okutaasa mutume Muhammadin
sallallahu alayhi wa sallama hatta yuwassila risala asobola okuba nga atuusa obubaka obwamutumibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwe kiti yasenguka olw'enniya eyo olw'ekigendererwa ekyo n'ajja okufunamu empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallama ajja mu maiso ng'akoba nti waman kanat hijratuhu liduniya, eyasengwike yava e Makka yaide Madina nga duniya nekoze eki nemuleese. E Madina eno waliyo okulima ati hijira etuuse kansenguke nje nnime entende zena nfune kwa kati akabola, kansenguke nvwene e Makka njere nsobola okuba nga ntambuza bulungi business dange, kansenguke nvwe Makka nje Madina nsobola okukola kino ni kino. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, eyasenguka kulwa duniya nabbi abakoba nti eyasenguka kulwa duniya empeera yejja kukomaawo Allah kumuwa duniya. Walaysa lahu fil akhirati min nasib, kunkomerezayo mugabo lwaki ekigendererwa ekikye kyabeire ku duniya na bwe kitoni Allah kikyakusasulamu duniya yali jokola ki okuba nga akuwa. Awe mara'atin yankihuha, eyasenguka nga asengukirwa mukazi eno mbeire Makka ng'abantu tibambonawo banzalawa, kansenguke enve Makka nje Madina nsobola okutuuka eyo mbeki mu bantu abayaka abanasobola okumpa zeno omukazi. Yankihuha empeera ye kabiri kufuna mukazi oyo yakola ki ate ng'ensonga eyo be yali alikoba ku basahaba be yali alikogeramu ebigambo ebyo ekigendera kyabwe tikyali n'ekyo wabula hatta tasila ilaina risala, obubaka busobole okuba nga butuuka niifwe. Emirimu gyonna gye tukola oligikola kulwaniya ki, olikola omulimo lwa kigendererwa ki? Fa ikhwani fillah, baganda bange tugezeeyo kwina okuba nga tutulongoosa enniya daife mu mirimu gyonna gye tukola ki gye tukola. Sahihu al-Bukhari, seeko oyo al-Bukhariyu bwe yali agandiika ekitabo kye Sahihu al-Bukhari mu mulyango ogusooka kitaabu tahara, kitaabu at-tahara, ekitabo eky'okwetukuza omuli wuzu amaadi ge tukolesa okwetukuza. Bwe yali atandika ekitabo ekyo awwalu ma ata bihi min al-ahadith, hadisi gye yatandika nayo mu kitabo ekyo mu mulyango ogwa kitaabu tahara, hadisi esooka yali neeyo yetuva okwogera. Lwaki? Ng'alinga akobera abantu iwe oli kusoma hadisi, iwe oli kwega ilimu, olikola emirimu gyonna iwe oli gy'okusaala, ng'okaali kulowooza kukulongoosa kufuna wuzi ogitereze bulungi, alistinja walistijmaaru ogye bulungi, mutooyo eyo omaliriza ebyayo mu mbeera enungi, weetukuze bulungi. Yatandika na nsonga amalun qalbi hatta yutahhira alqalb, yasookera ku nsonga ya mutima. Omuntu ng'alijja okola omulimo gwona masalan as-sala, kuba mu kutubu al-fiqh ditandika kitaabu tahara toyina ku kitaabu sala. Tahara kwetukuza, bw'omala okwetukuza kwingira direct muki mu sala. Bwe yali atandika omulyango ogwo yatandika na hadisi eyo. Lwaki? Ngoka ali kwetukuza mu bino byonna sooka otukuza omutima gwo. Kituufu ndi kujja kwetukuza kusaala, aye lwaki ndiija okusaala? La tutahiru zahir, otatukuza kungulu kwonka, otatukuza kungulu kwonka, watansa adakhiri werabire munda. Fayambaghi alaina, kitugwanire fena an nutahira, okubanga tufaayo okubanga tutukuza emitima gyaife qabla ayi qawli wa ayi amal, nga tukaali kubanga twogera kigambo kyonna nga tukaali kuba na mulimo gwonna gwe tukola. Lwaki? Kuba omulimo gwonna gwemereire okuba nti mutuufu okutuuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku kigendererwa ky'obeire nakyo mu kukola omulimo ogwo gw'oli kukola. Tulongoose niya daife allazi yusalli qabla an tatawadda, alijja okusala ng'okaali kubanga ofuna wuzu. Tereeza niya. Wallahi bwe tunaabanga tutereeziza niya daife mu ssala nti essala eno ndijja kugisaala lillah, lianna Allah subhanahu wa ta'ala amarani biha, olw'okuba Katonda neyandagira nti swala eno ngisaale. Usalli hadhihi ssala, oli kwidda kusaala lwaki?
kuba Allah yandagira ndide njisaale mu jama ndikuida okusaala lwaki kuba Allah yakoba nti bwentasaala ajakola ki ajja kumboneza ku yaumul qiyama hakadha oli kutereza nniya yo mu swala eno gy'okaali kukola ki kusaala fa ahammu shay'in ekikasinza okuba ekikulu sooka otereze nniya yo kathiru min annasi yaqumuuna bil a'mali aljasima abantu bangi ino beemerezaawo emirimu wallahi nga minene biniyati lfasida nga ye niya kwe bali kukolera emirimu egyo niya nki nfu fa yusalli sana kamila yasaala omwaka mulamba nga ye sola dasaala donadona nki nfu Allah subhanahu wa ta'ala kyatukobaku mu suratul kahf hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala tubakobereyo ko omuntu ajja okusinga okuba ng'akola loss mu mirimo gye ajja mu maiso ng'akoba nti allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a nabo abaabula mu bulamu bwabwe buno obwa duniya mu mirimo gyabwe gyonna gyonna gye bakola ngayo wallahi mu kulowooza kwabwe alowooza nti omulimu gwalikola muki mulungi fa yusalli wahuwa yusalli lghayri llah yasaala ngaye niya tagitereziza alisaala ku lwani olw'okuba mu kitundu waali alikwenda muwala wa sekajindi oyo bw'atambone mu swala taida kutegeera nga ani muki musiraamu mwene fayati yusalli bihadha algharad yaida yasaala ku lw'ekigenderero ekyo kathiru min annasi fi lqura abantu bangi mu byalo wallahi yusalluuna min ajri limam asaala eswala wallahi ng'esala yali kusaala ku lwa imamu imwe abatenda kusaala imwe mutyo mudaagire eyo oida kutuuka ekiseera ofuna ekizibu imamu aloba ekola ki kwida gy'oli fayati lmasjida yaida mu muzigiti wabula hammuhu lakbar wa gharaduhu lakbar ekigendererwa kye ekikasinze kubanga kinene ali kugenderera mu kusiimya imamu asobola okuba naye mu bizibu byonna byonna byakola ki byabaamu baneeyeba niyanfu sola mulimu munene wabula ogukoleire ku niya ng'eniya nki nfu sual ekibuuzo kikoba hal hatha alamal sayakunu maqbulan omulimu ogwo gwida kutuuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala faljawabu la ansa eri be eri omuntu asobola okukola omulimu mathalan yakola nga alimu ebigendera bimeka bibiri ndi kusaala swala eno Allah yakola ki yandagira okuba nga ngisaala wabula ni mukusaala kuno yagaita mu muniya omwo yagaitamu ekindi yasaala olwa imamu akole ki be nkoba nti eyo niyanfu akhlis niya lillahi azza wa jalla wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin titwalagirwa kintu kyona kyona wabula twalagiranga tuba tusinza Allah tumusinze ng'ekigendera kyaife kyona kyona kiri ani eri Allah subhanahu wa ta'ala ibada yona yona yolikola akhlis niyataka lillah niya yo gitereze ebe ngeyemereirewo ibada oli kujemerezaawo lillahi azza wa jalla wahdahu la sharika la yenkangeza kyogeisemu mu kumalira kwokola ki kolinako Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithul qudus kyova tukoba nti ana aghna ashurakai ani shiriki bona mu niya d'abantu de bangaitamu ole yakola omulimu ng'agukoze ku lwa Allah ni ku lw'okusiimya gindi n'olw'ekigendererwa gindi na Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza mu hadisi eyo yatukoba nti nze asinga bugaiga ndi mugaiga ku ebyo bye bakola ki bye bangaitako man amila amalan omuntu yena akola omulimu ashraka ma'i fihi ghairi nga mukukola omulimu ogwo muniya mu kigendererwa kyabaire nakyo mukukola omulimu ogwo agaiseemu ekitali Allah subhanahu wa ta'ala ateiremu ekigendera mu bigendererwa by'edduniya ngayo omulimu gwalikola gwa ibada Allah atukoba nti taraktuhu wa shirkahu omuntu oyo omuleka n'okugaita gwe ekitegeeza fahadha al'amalu ghairu maqbul omulimu ogwo timutuufu
tigwikirizibwa mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Falwajib ekitukakataku an nukhlisa al-a'mala lillahi azza wa jalla. Emirimu jona jona gye tukola tugikole ngaye tuligikola ku lwa Allah jalla jalalu. Ndogeri wana abakoba nti abantu bakole emirimu eminene. Wallahi al-insan omuntu asobola okuvaayo yamala esente obukaire obumala amakumi nga ameka abiri yaje yagasasula yali gyakola hijja ngaye ekigendererwa kye kiki kifu. Wallahi ndina haji yali ali gyokola hijja ng'obwo tuli kumubisaamu mu mirimo gya hijja biki ebikolebwa mu hijja asobola okutuuka ng'ali ku nikyakola ki nikyaidi wabula ekyasooka okumala enviiri ku mutwe yayogera ekigambo yakoba nti ensonga eno ebeire enumiriza ino amaka gaife gabulamu gatyani haji mbeire tyala mu banange nga bankoba nti iwe oli mugaiga kyotali ki haji. So ebintu ebisoomooza bibeire bingi n'asalawo nti kamale gajja gakola ki hijja. Basiraamu mbabuuza oyo hijja eyo yali ali gyakola yaki wangi mbeire tiyala mu banange nga banange bwe tuli ku grade ndala abasiraamu bona ba haji family yaife ebeerezira kitiibwa olw'okuba ebeerezira muki haji ali kulaga ku maafi batinihi ekiri mu ndamwe iwe bwoba kuvuunula ojja kuvuunula ki wangi hijja yali gyakola yaki obuwanana bw'esente bwali kuwaayo ajja akole hijja ali gyakola lwaki lwakuba nti ali kwanukula kiragiro kya Allah kweri bwe kiri ng'akoba n'ekigendera ti Allah yatulagira hijja mu bintu ebinkakataku mulimu hijja. Wallahi nfunye ensente aye mbeire mu bugayaavu n'akaseera nkole ki nje nanukule wabula yakoba ki nsonga direnga bwatayala mu beine bwatakola ki. Wallahi omulimo gwabanga munene gutyo lakinahu mabniyun ala niyya batila nga guzimbibwa ku niyya ki ojja kumwagaana ajja kutuuka mu hijja akola emirimo atuuke jona yatuufu hawla al-Kaaba yas'a baina Safa wal Marwa atambule wagati wa Safa ni Marwa yetoolole Kaaba amalirize ebiwaji byonna akola emikolo nga bwe gikola ki. Wallahi ngaye niyya yali kola nki. So mu byetufuna mu hadisi eyo wallahi omuntu asobola okukola omulimo nga munene nga gwa sente yalemererwa ofunamu empeera etya ate gyaloba kukomaawo ng'omulimo ogwo gujja kumufuukira kabiri kizibu ku lunaku olwaki olw'enkoberero. Nabi sallallahu alaihi wasallama bye yayogerako abameka abasatu abalijja okubanga basooka okwingizibwa omulimo minal muslimiina mubaki mu basiraamu mu bantu abo mwalimu omuntu awaayo mu njira ya Allah ngaaye mu kuwaayo mu njira ya Allah alikwenda abantu bamwogere ku nti karimu mugabi nga nekigendererwa era wallahi ng'embeera de dona ye webati bali kumubona tasobola akola ki era sadaka lwagiwere yalina ogirangirira muli kusonda wano yayimera yakuba ati nganze ku lwange mulekere kusonda edisigeyo dondona nja akola ki nja kudibawa tuli yalala wewabulawole ni bwamutuukirira tulina obwetaavu jindi ni jindi mu masjidi wano ngaye ayenda nga abantu bakola ki baliwo basobola okubona nti jindi yakoze eki. Wallahi omulimu ogwo kigutuuka wa Allah bwe kibanga n'ekiki. Nabi sallallahu alaihi wasallam atukoba nti omuntu oyo ajja kuleetebwa bamulage ekyengera kye bamwikizeeyo einuma bamulage ng'ali kubitiriza okuwaayo mu njira yaani ye Allah bamulage ekyengera ekyo kye yalina kyo mu duniya bamubuze nti ekyongera ekyo wakikolera mu ki ati nze kyaleka ku njira nnungi okutola ku ngana waayo ki. Allah amukobe nti kazabta okoze eki olimbye wawaayo wafuba ino okuwaayo mu njira ya Katonda bakweta omugabi faqad qil ekyo ekigambo bakikuweeta alagirwe bamugeme bamusulule muki mu muliro
ngaye omulimo guno gwe yakola ng'ali gukolera ku niya eki enfuna oguli kumuleetera ebizibu. Owundi yalwana mu njira ya Allah ngaye mu bigendererwa byayenda bandeeta omuzira yagwayo yalwanisa abalabe yabalwanisa paka bwe bakola ki bamulaga ekyengera bamukomenti komenti nalwana mu njira ya Allah kutaasa ddiini yani ya Allah okutuusa bwenafu bamukomenti be olimbye walwana okulwana okwo wayenda bakwete ki. Omuntu owookusatu talibul ilm omunoonyi wa irimu omusomi asoma al ilmu shar'i irimu egemagana n'amateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Banji obaagana mu masomero nga ekigendererwa kye ekyokusoma eriyo seeka yeepanka kuki ku kyalo ati seeka oyo twenda kukola ki twenda kumumala yalowooza nti niyeeka seeka kanje musomere. Eri yasoma yaja yagema Qur'ani ngaye ekigendererwa mu kugema Qur'ani ali kwenda ki ze nabandete kwani hafizu yasoma eddiini ye nayenda bamwete kuki. Ate wallahi abantu ekika ekyo obeegendereza omwetanga ku eriina lye nga toteireeku seeka. Wallahi ojja kwagana nga yena yena akoze eki kiringole oli haji eyajja olw'ekigenderero ekyo yena ayetebwe kuki niwo omweta n'omukobooti bumaali ati iwe toidinga nakola hijja iwe toidinga nakola ki akuidusa n'okuidusa nze kati saawa eno tikaali ku level edo tibakandeta bumaali kyonka olina asooka ku ekitiibwa wa einuma olina okobooti hajani era anwanaina akole ni hijja ey'okumeka ey'okubiri oija wane waife Uganda mu bwokola hijja endala bakweta haji bweyongeraku ey'okubiri n'ey'okusatu bakweta batya alhaji era bwe bamweta haji akoba ati eryo idala nakola ki nalivwaku saawa eno nizaani alhaji. Tuli galala tutereze niya daifa mu mirimo gyonna gyonna gye tukola ki gye tukola we tuba twenda ofunamu ewaani. Omusomi wa irimu otasoma kujja kweta seeka bano ebitiibwa muzira ebitiibwa mukola ki soma irimu yo biniya sahiha nini yaki entufu wetoleko obutamana osobola okusinza Katonda wo atya omulala osobole n'okuyamba kw'abandi okuba nga bategeerani fahadhihi ya niya enini yentufu yetulina okuba nga tusomera ku eddiini eno ali kusoma Qur'ani wallahi buli nukuta gy'osoma ofunamu ki buli nukuta gy'osoma ofunaku empeera ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Emyaka gye tujja okumala mu kusoma Qur'ani emyaka gy'omaze ng'osoma Qur'ani otagireka gijiraawo habaa mansura ngeza kyofunye muwala tereza niya yo mu kusoma ki wa'alam anna bikulli harfin hasan buli harufu gy'osoma mulimu ki empeera ekyo kyoba okole ki nti ndi kusoma Qur'ani eno gye ndi kusoma ibtighaa mardatillah ndi kunoonya mu kusiimibwani Allah subhanahu wa ta'ala. Bino ebyebitiibwa kodi bande tafizu kodi bande tiseeka banati ebikulu ekikulu omulimo tugutereze tugukole kulwani kulwa Allah subhanahu wa ta'ala awo bwe tunafunamu na bwe ekito giba mirimo minene omuntu yamaliriza nga tafunye mu mpeera wala etya wabula nga afunye mu musango wani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Era ni mu bukulu obw'enniya omuntu asobola okufuna empeera enene ey'omulimu omuki omunene nga n'omulimu tagukoze nga n'omulimu takoze eki mu hadisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukoba nti waman hamma bihasana omuntu bw'amalirira okola ekirungi niya yaidula okola ekiki falam ya'malha oluvannyuma ekirungi ekyo kyanuwirire kyamalirira okuba nga akola yaloba akola ki kutiba lahu hasanatun kamila abalibwaku nti akikoze mu buki mu bwiduvu. Adribu lakum misali mbakubira omufano eriyo omwetaavu gw'ogiira okuyamba masalan ala sabili misali eriyo omwetaavu ali mu muzigiti wano oidye kumuyamba ku bwetaavu bwakola ki mukaseera gaatuukire ganoobeire esente dizirawo waavaawo walumuka mangu waka ojja ofuna akasente oidde okole ki muli kwetegereza bulungi ogiire okutuuka ng'omwetaavu ebibye biweire n'okujja akoze eki agiire wallahi tujaru ofuna empeera nti omulimu ogwo ogukoze ng'ayi tokoze eki
tuli walala mulimo ofuna empeera nti ogukoze nga itokoze eki togukoze. Ensonga ey'okubiri, omuntu omalirira okujja okusaala esswala. Omalirira okusaala ki? Wava n'ewaka ng'oli kuyida kusaala swala ya jama, watuuka mu njira waba n'ekikulemesiiza masala n'ofunye buzibu, walemererwa okuyida okola ki? Allah akubala ku empeera ya jama. Lwaki? Olwaniya gy'okoze eki? Gy'obeire nayo. Kunta takhruju lil hajj, obeire oli kufuluma kujja akola ki? Hijja. Watuuka mu njira walemererwa, ala sabili misal, oba wano ku airport watuuka ng'olina ekizibu ekikulemesa okola ki? Okujja. Oviiramu awo, kutiba laka hasanatun kamila, owandiikibwako empeera nga mu buki? Mu bwiduvu. Lwaki? Omalirira omulimo okuba ng'ogukola walemererwa bwa buki? Nabwe ekityo niyo ekyo bweri. Bangi bafuna empeera ed'emirimu eminene ng'omulimu takoze eki? Tagukoze. Ate bangi bakola emirimu eminene bamaliriza nga baviiriremu awo, tafuniemu wala katya wala kalala mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nkomenkereza ni aya esembayo, ekitundu kya aya esembayo mu suratul Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atukobera yatukoba, faman kana yarju liqa'a rabbih, omuntu ali mu isuubi akakasa nti ajja kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, buli alowooza nti ajja kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala amubali, ng'olina obwikiriza obwo mu mutima gwo nti Allah oli wakumusisinkana, Allah amulagira ki? Falyamal amalan saliha, akola emirimu nga miki? Mituufu. Wal amalu salih, omulimu omutuufu oba omulimu omulongoofu, huwa al amalu al muwafiqu lishar'i, n'omulimu oguli mu mateeka ma shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Omulimu ogwo Allah gwe yalaalika, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gwe yayinonola, n'ogwo gwe beeta omulimu omuki? Omulongoofu. Asuubira okusinkana Allah, falyamal amalan saliha, bw'aba akola mirimu akole miki? Emituufu. Egyo Allah gye yakola ki? Gye yalagira. Ensonga ey'okubiri, wala yushiriku biibadati rabbihi ahadan, bw'aba asinza Katonda we mu nniya atageza kuba nga agayita mu kindi. Bw'oba osinza sinzaani, ekigendererwa kyo omulimu gulongoose tukuza nniyayo, obe ng'oli gukola kusiimyani Allah jalla jalaaluhu yenka. Wala yushrik biibadati rabbihi ahadan, bw'oba osinza Katonda otageza kugayita mu nniya yona yona. Fahadhani huma sharutani, obona obukwakuliza obumeka? Obubiri. Fil ibada, mu ibada yona yona, buli mulimu gwona gwona gw'ojja kukola gwetebwa ibada, hatta yuqbala inda Allah, gusobola okuyikirizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Akakwakuliza akasooka, muwafaqatu shar'i, omulimu ogwo gulina okuba nga guli mu mateeka. Allah yagulagira, Mutume sallallahu alayhi wa sallam yagukola ki? Yagusomesa. Akakwakuliza ak'okubiri, al ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala, bw'oba ogukola okuba ng'olongoosa nniyayo eri Allah subhanahu wa ta'ala, okuba ng'ogukola ku lwa Allah jalla jalaaluhu yenka, nga mu nniya yeza kyogeyise mu kindi kitalyani? Kitali Allah. Bwe tunaaba tukoze tutyo mu mirimu gyeffe gyona gyona gye tukola, tudaafunamu obulungi. Emirimu gy'okola ewaka, masalan enniya, tutereeza enniya, wallahi n'abantu asente doleka kukameeza ewaka, doleka abantu b'okulya waka, wallahi tujaru singa otereeza nniya. Litegerekeka. Ese olugoye lw'ogulire mukazi wo oba omwana wo, wallahi ofunamu empeera singa otereeza nniya y'eryani? Eri Allah. Nti ndikola kino kuba Allah neyandagira mbaliise, neyandagira nkole ki? Mpeeyo, neyandagirira okuba nga anongosa gye bali. Buli kyokola kyona kyona odaafunamu ki? Empeera ewaani? Ewa Allah subhanahu wa ta'ala. N'emirimu gino egiri al mubahat, emirimu gino egizira nga tiguli wajibu, nga guzira mu mpeera, kigufuula gwona okuba ibada. Nga nawe okutenduka, omuntu okujja okutenduka, singa otereeza nniyayo mu kutenduka, nti nniya yange mu kutenduka ndi kutenduka mangu
nja kutenduka ku ssaawa 2 ekigendero lwaki ndi kutenduka ku ssaawa imeka 2 nsobola okufuna amaanyi agasituka ku mwenda nsobola osinzaani Allah subhanahu wa ta'ala ebe efuusa obwo ibada endolo dobaire mwefuusa eki ibada ndi kulya emmere tereza niyya mu kulya ki emmere y'oli kulya leeta niyya entuufu mu kulya ki emmere y'oli kulya ndi kulya emmere eno nsobola okufuna amaanyi nje noonya riziki ngabirira abantu bange benkola ki bendinaku obuvunaanyizibwa waka ndi kulya emmere eno nfuna amaanyi aganaasobola okola ibada wallahi n'emmere y'oli kulya oligifunamu ki empeera osigale nga buli mulimo gwona gwokola ku duniya n'ogutali ibada olwa niyya egufuula yagutola mu olemu butali ibada gwafuuka ki ibada nga ekyo ekiviirireku ekigendererwa ekikukozesa omulimu ogwo jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa ahsana ilaykum ajma'in tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atute mu bantu